Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka senjuk wahaj nong rijaintia kalau aku boleh kerpang ke sarkar MDA 2 ke boleh Shimkhia kerai penkelano ya ke mengelai state anthem dah ke bikin top lang ya ke Tien Pnar. Ka senjuk kalau ajing rok kerpang ya ke nyongot ke MLA ke rilum jaintia. Hapok ke jing alam jung sembut menderang ba ke jela basnya bahalang dhar ke boleh Shimkhia ya ke jing angnu joinong chong ke rilum jaintia. Hak juga por ke senjuk lekin turu ya ke nyongot ke MLA jung ke rilum jaintia bikin Shimkhia banyak keren ya ke jing jung ke beri ke besyong besar hakishnong Khappud naga jing kentur pot jung ke sarkar Assam bat banyak keren ruh lo ke jing kharoi jung ke Kamruna Ruser naduk belakang ke jing ti persyalan yau doyong berwan ra ke roi ke par ke belong ke jing mentoy jung ke padba. Niman kwa Shimkhia ka kabu nongkong wo kublai ya pi kam ki khon yong rilum jaintia bat kiwitawan kilok ki wan chong chnong hapo yong rilum jaintia bat kam jula ya kari kasi hi uro kowi bat kari karo ne ya jala mi khalia uro kowi hai bertuj yong kasjuk ya chnong ri jaintia kublai snem temi usuk dokumen ni pi to hai ni por na bi jing snya komen hi kam binong jaintia hadin yong ini snem wada det wada lai chadin snem arajar ar palsu hachwa wa upoi kini ke sengi wangi ka Meghalaya di lane ka yoile achwa wo celebrate le ule kmeni ya ka Republic Day na ka banta ka jimpun kre yang ka sarkar yang ka sarkar jela yang i na ka banta ka jingrwai yang ka state anthem snyau biawi hawa yui wo mi ya gitu ki jingrwai kam tu mmemiwi wat ikamtin Pnar le ni ikamtin jaintia yong i ta kam te na ka seng ke yong i le ni ka senjuk he chnong yong gerlum jaintia i david jing snyau si meng snyau huni kan wa kam te bo i ke jing kerpat snyau percai kerpari yang ka sarkar MDA na ka benta wo penbai ke ini bat kam jo i ka department yang ka art and culture wo pa ini lamba Deputy Chief Minister yang burom yang ka jela Meghalaya wati bile umasnya bahalang dar kamjo wa ka tim ko yung o ka senjuk da pensnya ini da wanrai da i ke jingtho ba da pensnya wa kwa i penbai da kan wan wa yoi wasnya kemeni heni por wo khana ipi kam ki khon yang kri tia wa hanin ka step da yo utip Bad hadu ijan made the yo ya ka draft ka sarkar MDA 2 nadu chief minister deputy chief minister Pnar bad kam jo wagi cabinet minister kani ka cabinet the ye go rai dak chenrang wo pun sia ni ya kani ka kentin jaintia hak state anthem the kan wa kam te snyau yo ile ka jingyero wo ile ka burong ya kinyang ki MLA yang gerlum jaintia ki wala ya khmat do masnya bahalang dhar bat kam jo wa MLA yang kejuai ki wala Shimkhia bahaya kan ke kam te woro ki MLA ki wala em na po gerlum jaintia ki dia em lang ha kan ke meeting ko de chimgi na ka banta wo wanra wa punsnya ha ka kabinet te gani man ko ka yi ka kam ko jo ongi hawale ye bah iha biwi ke jingyero le da iwan wale iwam to ha bi pen bai lang le ni le da mani kam kunno ta kan kam te ong le ka ktin ka wa iwan hawale bha gi bru ile ha bi su kliam le bha ta kam te kan tu yoro gi nong jaitia gi yong i mo sia thu baklai le da wan ra ye kan ka ktin Pnar le ni ka ktin jaitia pen yo bharia jait bru kani man ka ko bakla yo tip pi lately kini ki ADCs lene ki te ki Autonomous District Council ka GHADC lene ki wahab ye ka mta ki prolog karo ka KHADC ko pai ki prolog ko ema po yung ka rikhasi but ka GHADC ko pai na ka mta yung i ki jaintia to khasi wo jaintia man ki kini ki pai khasi bayar ang ka kantin but man ki le ki khon yung ka brihu neutrep rei mane emani la ka jong ka dis council ha ile uyo yang ni ka kantin ka wi emi haki HADC hawi ya tainya gi
hawa ya kelam dia hari yum dorban ya kelam dia ketien khasi le ni ketien sora bat kan jo ye I hai ni hapo Pnar le ni hapo yang ke JC district ke Jaitia Autonomous Council ya kelam dia ketien Jaitia le ni ketien Pnar iwa ia kelam komoni kani mau siau thu baklai wo ong wi pariai ya kata ke jaipru le ni ya penia khala di ke jing ya kamkur ke jing ya kamlok iman hi inong chong chong le ni ki khon yung nyaw sa nyaw sung ke kamte les nyaw wi ka jingkel ku ka jingkemen wo wan ke jingkel ku yi wa kani ke MDA tu le yo ko penman sekiat le ni wan ra sekiat ia ka jing tharang ka jing angnot yung I kam ke sejuk he chnong yung ke lom jaitia de yu le em ni ke perdi yung ki khon khnro yung I ni ki sei bahan ang mo per ku ya kwa lang ya ka ni ke jo kam wa kwa ka sejuk ti ka ni snya wo e kublai ya ki nong ya lam ki yung I kam wa ang tentu na do deputy chief minister ba ka tim ko yung kam jo karpang ya woro hin yang mut ki MLA yung ke lom jaitia bat kam jo le ya ki vitawan ki officer yang ki department of per ki we chim banta ha ni ka kam ki em banta lang ha ni ka kam bat kan tu I hai ni por ya ka district council la ni ka executive committee yang ka district council wo pen smart no pi bodin le ya ki ni ki dak tho dak pure yang ki Pnar ki wa de em ha ka ni ka schedule ko yang pi la ni ha ka gadget yang ka JCDC wa ulai bodin pi wa ulat yang kejela le governor yang ke state Meghalaya uyi no penmankam wa yakini teng yang ya kelam no iwat hapo yang ke house yang ke legislative assembly le ni ke cabinet meeting teng yang ya kelam no di ketien Pnar kani ke jingkwa ke yang I khnang wa mande im ke ketien yo wa im ke jaipro kani to aman ko ke benta wa uyi le o yada ya ka te ka jingman khian pa ke yang I wa ki khasi mandai yo ia ka benta ka bahak ka yo I kam ni khlani le percha wa kita ki bari la ni ki bar jala ki wan chong hi ni kani man ko ka jing penchi bat em wa ka jing e khublei ta khut lang ya waro ho ni em ka jing snya pher le pi he jing to wa da pensia ya ka ni ka khntin he ni bat ya ka ni sindet daw yo bi o wai no I ka ha ka mi khaliya kim le ni ka mi khaliya di ha ka ni ka mi khaliya kim ko da yo wa ka sarkar MDA da wan ra ko kani ka Meghalaya ke man ko jingker ku I hapo Jaitia I la ne khamtam hapo yang ka West Jaitia ke jingkre chitom le yang MLA yang ke jwai yo de yu pun wan ra ya kani ka jingtu ke jingkwa yang ke khanak khandro ka sport yo de pen ku gi yo like de wan kam si kam roi the hendi could is such a sin wo mani gi bru ko em ke jing snyamu hawle ha gi lok I kani man ko ketika kentin ko dawan ka jingsiang mo ko dawan na ka senjuk e chnong ri Jaitia but hey ni man ka kapenta ko ar ko ai ri yong ke lum Jaitia yong I uyele pi kure chitom na kapenta wo chimpi ya ketika titi diang titi mun ko yong pi udo thia do dem pi wo penbai no I mar ya ka Jingeh wo de chem ki prado prasnan yong I ki WMG ye to I hapo yang gerlom Jaitia bat kam jo yang ke khasi le ke benta wa ha pi piu ya kitlang ke ni man ko ka kam ko mi ne ke Jingeh agi Khappud ke iga ko dang jia ko mat kat ni ka wa chami ha ka chnom kro na ka da ko wan jingkan wa kan ke turput le ne ka da ko wan le embor yang sarkar Assam bat kam jo akhanduli bat ki wi tawan ki thau ki wa chem Jingeh ki nong jong chnom yong I ki dog islam yong I te ka ni kan tu yi pi wo ye no pi ra ka chakam ya ka wi klam te wi champi wa chief minister yang Assam pen baik no ka mar khnang yo I ya ka suk ka sain la san phau ar tli ki snem khunjo e san phau le tli om ho de mani ki mrau le ne wi chruji wa ki prado prasnam yo ki vitawan ki state ki em ka jing ya to kam ki perlo ha ka khai pateng kani le kwa kuntu o man ka mat ka senjuk wa ka uchim no pi ya ka kam ko da I da jit pada man pi kam no ikmat napo yang gerilom Jaitia bat kasi kawale ka benta wa ka senjuk angnot ka ya I bat ya phi kham tam ki no ki kam bat ki no ikmat ki yo I na ka benta ye le chitom jo pi wanra ye ka jing mentoy
ya ki bon ko lang ki wada sedang mi ki kam wasi oroi ki kam to kam nuti na do wada sedang yu khang yu moyong na do Muslim arajar kasu takwai wa ya kani ka benta kaman wa chimbiga ka wa khiatam bat wa uyoi sachisin wa ka plemja yong ka ki nong chong chong ka rom jantia bat khasi le yo wo roi biang ki wo man biang ki wa imja la ni ku yo long helal ki dikre wo yo biang pi penbai sendet ya ni ka kam bat kam jo dewa tikna dewa em le ya kata ka jingben scam na ka sarkar wa yo biang ki kre mo yong nadu wa he adu khian nadu ku do hadu ku cha kam ong ku kre na kti kani man ko ka Jingeh ko chemi wa mho diu yu wo em ka Jingeh kanang wo kini ko dam skor chi tempor kini ko un ko mala la ni kam to kam them la ni ki won ki kam runa wo duna ki na po yong ka rilom jantia bat kam jo yong ka khasi ro ko wi ta ka jingkatu ko soan yai ban ia pilang ki nomi kimat ki yong i ki wa em burom na ka rilom jantia da JDP penyamut hakawan-kawan kata ka parti ko MP ko UM ke Jingeh teli pi ke jing snya tho mau em ke Jingeh bok ti bok kat hewan o wanra pile ya ka roi ka par o pai pi ya ki sem chiliang ki kup chiliang ki wa ki wan ki chnong ki tha kam jo wa ki blok ko per ki luti ko dang sa din ado ko surok bat ki luti po chnong ki umbam umdi bat ki school ki college perchang no i wa umanikan ki witawan la da pai na ka statistic man yoi da kui na ka liang yo ki jai bru jai tia par ki khazi yo i nai eman ke jing sa din la da kru ni hagi tha ko poi chapo rural area da ni chanong kendong ka wamut ka ni ki luti sengking ka like umbam umdi wa ki witawan dang chemi uman ke ki Jingeh te ye ka ni la kwa i wo tembika la ni wo tho lat pi wo kuntu kunrong klem dem gawan ke jingyao chiliam ya gawan ke dong ke chnong na ka benta wo wanra chuchu pile ya ki school ki college ko yu pun bha ya ka meret ko wi yung ki khon khnro khlot yong i ka wo ong no ki government college le ni ki national school but ki national college kani ko yu wanra wo kuntu kunrong ya ka start ka tip but ya ka meret ko wi ki khon yong kri sentia wo terchan ki kat kamu man kan ni da bon kudu jingkermen hawa yo hawas dang snem mandala di join class ki kena chem Jingeh ba nei ba wele woduna ki government college karwa kan te duna ki school chemi wa bon ki ni ki jingta ni iki bai ki pa ye ki nong chong chong ma po klon jantia kani le karpat kas ju chong ri jantia iki kam ki nong mi khman wa emburom yong ri jantia osnya ba pi uthola tholuti yo tem ye ni ki Jingeh na ka banta kam open ku phi ya ki yao ki sim kamu da penku bila ya ka tourism na do ke tourist spot but kam jo da yoi da stang open ku ya ka spot ya da wanra bi ka madan ko bha ko miat yoi ka ni man ka jingker ko ya ki khon kan ro bat ya ka manret snyao pi ku play ker pang ni pi na ka ta ki kam ko de ble pi ba do kit bok ker riang ni na ka ta le chu chu pi ki kam ko dang sa teng kadang yor kat dori wa ki bi tuan ki jai bru hapo yong ka state but kam ta ma po yong ka jelari India but kiri yong ka perthai kini to man ki kenten ku da wan na ka sjuk he trong ri jantia da khoblei chipon wa imsram kam ki nong mi khman ki yong i ublai kan ra kur ku kur doi pi na do stang yong nusnam hado kot ki wan ki kam ku man ba yong pi yo man ki kam man ba man nyat yo man lagi kam yu roi ku par mau em go wan ke Jingeh chon ke Jingeh bichni ev khoblei chipon chia jan